shall be surprised. I can sense a great call in your life. I see great call and expanded calling in your life. I see with great authority and passion breaking through impossible walls. Because we do this in the name of Jesus. From today, Eric has become an apostle in the state of Christ. The anointing of kings and prophets. With the anointing of priests. We send you one to the world. They may know the and an apostle of the church. Go and lead apostles and pastors and other colleagues. Establish them in Christ. You believe it? Ngiye gusoma icyanditswe rero cya nyuma kandi ndagisoma umukozi w'Imana araba yahagurutse. I'm going to read the last scripture and let the servant of God rise up. Agiye guhaguruka hanyuma aze hano tubone gusoma icyanditswe. Let him rise and come over here and then we'll read the scripture. Let's give them a hand clap. Thank you, Lord. Another hand clap. Let me read for you what Paul wrote for all servants of God. First Timothy chapter 3. The Bible says that this word is worthy of trustworthy. That everyone, if you want to be a bishop, he has desired a good thing. A bishop must be a blameless man. Number one, he must be blameless. Must be a husband of one wife. Let me believe the one stand beside you is the only one that you have all. He must be temperate, sober-minded, of good behavior, hospitable, able to teach, not given to wine and violence, but be gentle. Let your name be who you are. Not quarrelsome, not covetous, one who rules his own house, having his children in submission with all reverence. For he who does not know how to rule his own house, how shall we take care of the house of
must not be a novice. kugira ngo atikakaza akagwa agacirwaho iteka satani yakiriweho. Lest being puffed up with pride, he fall into the same condemnation of the devil. Akanyuma, lastly, kandi akwiriye gushimwa neza n'abo hanze kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa satani. Moreover, he must have a good testimony among those who are outside, lest he fall into reproach and the snare of the devil. Mukozi w'Imana Eric Mugwaneza, servant of God, Mugwaneza Eric, ndakubwira mpagaze imbere y'Imana isumba byose. I charge you standing before the God Almighty. Urasabwa kuba umugabo w'umugore umwe kubw'impamvu z'icubahiro c'ubwami bwa Kristo. You are required to be a husband of one wife because of the call of God. Kandi none n'ibihe byose. Now and forever. Twebwe nuko twe tubyizera, twizera Imana yaduhaye Yesu n'agakiza kamwe n'umugore umwe by'iteka. We believe that God has given us one Savior, one salvation, and one wife. Niyo bishitse bombi bashatse bari abanyamwuka bakinjira mu muhamagara ari abanyamwuka, iyo bigeze iriya hakaba ibinanirana mukaza gutandukana hakaza kubamo ibibazo, nta excuse ibamo, nta urumva ngo byari ntayibamo, ntayo twemera, ntayo ushoboka. Icyo gihe wemererwa kuba umukozi w'Imana ubuzima bwose, ariko ntiwemererwa gushaka ubundi mugore. Even when it comes, an occasion comes as you continue your journey in marriage and ministry and your marriage cannot work, you are not permitted to come to us and say, you know what, my marriage will not work. So we don't permit that you will marry again. That implies you live the rest of your life alone serving God. In other words, we don't accept divorce and remarriage. Ukwimana yatanze Yesu umwe, niko n'umugabo agomba kugira umugore umwe n'agakiza kamwe na Kristo umwe. That's the way a husband must have one wife, one Christ, one salvation. Kugira abagore barenze umwe, ubushatse kwemeza ko na Kristo ashobora kugira amatorero abiri cyangwa se ushobora kugira na ba Yesu babiri. If you think about having another wife, it's as if you're trying to think that Christ can have two churches and and two kind of salvation. Umugore murahiranye indahiro y'umuhamagaro w'intumwa muri kumwe, niwe mugore wawe w'ibihe byose yo gukorera Imana kwanyu kose mukiriho mu isi. Now your wife with whom you are making the vows to serve God shall be your only one wife as long as you live. Kuko guhera uyu munsi turakukonekta mu itsinda ry'intumwa za Kristo mu isi. Because today we are connecting you to the apostles of Christ in the world. Tugiye kukonektamo uri kumwe n'umudamu umwe nguyu. We're gonna connect you together with your own. Igihe wakwibesha ukazatugaruka muzi uwundi utari uyu. Anytime you come to us with another one other than her, tuguta hanze tugukuyeho n'inkweto n'ibitabo byose n'imisaraba yose. We throw you out, take the Bible from you and the shoes and everything. Ibyo ugomba kubikora uzigaruka byubatse. You just need to do this knowing this is how these things are constructed. That's what the Bible talks about, one wife. The one you must not be violent. Who is hospitable. Knowing how to raise up your children well.
udahindutse vuba amaze kumenya Kristo azira kwigisha. Not a novice, but must be mature and have been transformed. Ushimwa nabo hanze. The one who has a good testimony. Dufite abaposo n'ababishopu b'amanyangiste ukuye gushima hanze habe n'umwungu iwabo ntibabashima n'abababyaye ntibabashima. Today we have a kind of apostles who are really who are like bandits. They are not appreciated. They don't have it in the community, even in their homes. Now they have caused the name of Christ to be blasphemed. Apostle Erike, uzarye duke uryame kare ese n'ahandi niye bavuze ngo biragira urye duke uryame kare. Apostle Eric, I charge you that eat little but be faithful. Urinde ubuhamya bwawe ugirira Kristo bakwizeye. Keep your testimony because of the Christ who called you. Wirinde gukoza isoni Kristo kumugaragaro umuhe muri zuba riva. Avoid to bring blasphemy to the name of Christ. Niba yarakubereye umwizigirwa, if Christ has been faithful to you, he demands that you be faithful. He will never afford not to be faithful. He will not fail to make you a great man. He will not fail to expand you and make you an exceptional apostle. But what Christ will stand on to bless you is the value, the integrity that will exhibit. You will be amazed by what God will do in your life, and all men shall be surprised. I can sense a great call in your life. Ndakumva mu imbaraga zidasanzwe kandi nakubona niyerekwa ryagutse. I see great call and expanded calling in your life. Ndakubona n'umuhate na authority ikomeye no kumena ibisika byananiye benshi kumena. I see you with great authority and passion breaking through impossible walls. Ndakubona uhabwa akarere ugahabwa ibihugu. I see you being given a territory and nations. Nakubona ufite imbaraga zo kurera no kumenya kwemeza abantu. I see you great power to nurture and even to convince people. Ubwo buntu bwose bw'Imana avuze n'ibyo ndavugiye aha bikuriho birakugaragaraho mu isi y'umwuka. All these graces are spoken there about your life. Iyi Mana yabishize muri wewe kugira gusa ngire igikoresho uzayubahishe rubera. God has put this in your life so that may bring honor to his name. Nta kizakuburira kugukorera. That you will not fail to do great things for you. Izaguha igikundiro gituma wemerwa n'abantu. Shall give you exceptional favor that people will accept you. Tuzigera ubura baterankunga bashigikira umuhamagaro kurimo baza muri ubwo bwiza bw'Imana. You shall never lack men to support the call that is upon your life. Amavuta agiye kukumenekaho uyu munsi. Today, as an anointing is coming upon your life, ayarahagije uhindura ubuzima bwawe no kujya ku yindi level iri hejuru cyane. Able to transform your life and take you to a new level. Kugira ngo ibi ndi kuvuga nibyo ndi gusoma mu mutima imbere ariko bigiye kujya hanze noneho babibone. What I'm saying is what I read in your heart, but it's not. Gishivuga ni byari bihishe muri wowe ariko Imana noneho igiye gushira hagaragara hanze. What I'm speaking has been hidden in you, but God is going to expose them. Ubuntu bw'Imana buzaha ibiganza byawe gukiza kugira ngo ikonfirme umuhamagaro wawe. The grace of God is going to put it in your hands that may confirm his word. Ubuntu bw'Imana bugiye guha ururimi rwawe uzajya uvuga usenurema. Yes, the grace of God is coming upon your tongue. You speak as though you are creating. Kuko uje mu gihe cyaho Imana yari nk'icyagihe cya Samweli ibona ngaho hari umuntu waburaga. Because you have come in
such a time when God see a vacuum somewhere like it was in the time of Samuel. He sees you where you're going to operate from as though Samuel has been born. Where the voice of God shall be heard, never done before. Your eyes are going to be opened so that you may see what you could not see. Your authority in your hands are going to confirm your calling. Learn how to protect this anointing upon your life, because so many have failed to protect it. The anointing caused David to do what his brethren could never do. That is the anointing that is coming upon your life. Anointing that enabled him to destroy giants. That's the anointing coming upon your life. You shall hear the voice telling you, go in that might of yours. Thank you, Lord. This text we have read, let be the measuring scale by which you shall always examine your lives. Request the wife to stand behind him. Your girls are at the microphone. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes. Yes, okay. Okay, hari ibyo ngiye kukubaza imbere y'aba bantu, imbere y'isumba byose. I'm going to ask you some questions before this congregation here and before the Lord. Tubazo duke hanyuma kugira ngo bisubize imbere y'isumba byose. I'm going to ask you a few questions and you need to respond. Hello. Ndakubariza imbere y'Imana n'imbere ya Kristo umucamanza wa bose. I'm going to ask this question before you, God and the Lord Jesus Christ, who is the judge of all. Uyu muhamagaro urumva ufite kuwishimira kandi no gusohoza icyo Imana yari yarakuvuzeho uyu muhamagaro. Urumva ko wemezwa 100% no kubwiye guhagarara mu muhamagaro w'intumwa. Yego. Witeguye gukora mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, mu bukene, mu butunzi, bagutuka, bakwemera, banga, bagira gute, umuyaga n'ibindi duhura nabyo. Witeguye gukora mu gihe uko caba kiri kose, wahagurutse wumva ko ubyiteguye. Ndabyiteguye. Witeguye kurinda ukuri kw'ibyanditswe byera, utari mu babivangira cyangwa mu babitukisha. Witeguye guhagarara kurwanira ukuri kw'ibyanditswe. Ndabyiteguye. Uzarinda itorero ry'Imana utagendeye ku bifatika n'ibigaragara, ahubwo ugendeye ku cyo Imana yavuze.
yego nzabikora. Uzakoresha Bibiliya utayigoreka ku nyungu zawe, ahubwo ushaka gusa gukora icyavuzwe mu kuri kwa Bibiliya n'icyo Kristo yemera. Yego niko nzabikora. Tuzayobora abantu ku butoni, bose uzabayobora kimwe, abakuze, boroheje, abakene, abatunzi, wumva ko ari intama zinganya agaciro mu bwami bwa Kristo. Yego nzabikora. Witeguye gusangira na Kristo imibabaro ye mu gihe byashika hakaza kubabazwa bishingiye kuri Kristo? Urabyiteguye ko wanabizira? Ndabyiteguye. Mukomere Imana amashyi kuge. Let's give the Lord a hand clap. Amen. Kubw'indahiro n'ibyo yemeye, niyo mpamvu uyu munsi duhagaze imbere ya Kristo mu itorero rye, tugiye gukonfirima, kwemeza umuhamagaro w'intumwa ku buzima bwawe. Because of the vow that you have taken today, that's why we are going to confirm that call upon your life. Kugira mutangire gukora imirimo yose Imana yari yaraguhamagaye. So that you may begin to do all the work God has called you to do. Igihe cyawe cyageze ndetse cyasohoye. Your time has come and your time has cyo been guhagarara ku fulfilled. kirenge cy'intumwa ugatangira gukora nk'ibyo Kristo yakoraga. So that you stand in the position of an apostle and begin to do that which Christ has done. Ndasaba ko bashaka kumva ko oro yagishumba kugira ngo tugiye kumuzirika no kumushiraho ikimenyetso kibyemeza. So we're gonna put something that affirms what is the vows he has taken. Agaruvuga ko amagambo yawe yose turayanize, hagiye gusigara amagambo ya Kristo muri wowe. Iki ni ikimenyetso n'igihango y'ukuri cy'uko ugize umwihariko wo kuranga mu bwami bwa Kristo. This one shows that you have a uniqueness concerning your call in the body of Christ. Tubikoze mu izina rya Yesu. We do this in the name of Jesus. Amen. Ibindi bisigaye ubu ndasaba kuzana amavuta arahari wayadupfundurira, ibitabo n'ibintu bishize hariya, ibyo turaza kubitanga nyuma.
musabe gupfukama. Let me request you to kneel. Nyiribihe Imana ishobora byose, Lord, Rock of Ages and Ancient of Days, kubw'aya mavuta because of this anointing, yahumanuje amaraso ya Yesu, let thee be sanctified by the blood of Mwuka Jesus. wera wagaragaye mu shusho y'amavuta, Holy Spirit, you manifested through the anointing oil. akaza gukora ibitangaza kuri Dawudi n'abami n'abahanuzi. And you came to do miracle signs, wonders in the kings and prophets. Amavuta Kristo byandika ko azakoreshwa mu bera. The anointing was given to walk through the saints. Yahinduye ariya maraso yamenetse n'ariya mavuta y'umwuka yasize abami n'abahanuzi n'abatambyi. We pray that to be changed, to be transformed, to be the kind of anointing that anointed kings and Uyu prophets. munsi ariko gacira nyira ku buzima bw'uyu mukozi w'Imana. Let it today have such kind of significance in the life of your servant. Uwiteka warakoze. Father, thank you. Utanga amavuta Yesu yavuze ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge. And Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me. Yansigiye amavuta He has anointed me kugira ngo mbwirize. so that I may preach. Amavuta yasizwe abahanuzi n'intumwa, amavuta yasizwe Kristo, ubu niyo agiye gukorera kuri Eric. Anointing that were poured upon the prophets and the anointing that came upon Christ. Ikindi uko Imana yatumye Yesu niko Yesu nawe ari gutuma abantu kugeza n'uyu munsi. And the way God sent Christ is the way God is going to send you. Iyo mpamvu guhera uyu munsi That's why from today, Eric abaye intumwa isizwe amavuta mu cyimbo cya Kristo. from today, Eric has become an apostle in the state of Christ. Ngaya mavuta y'abami, ngaya mavuta y'abahanuzi, The anointing of kings and prophets. ngaya mavuta y'abatambyi, With the anointing of priests. ngaya mavuta adasanzwe ahinduye ubuzima n'amateka. That turns ordinary people into extraordinary people. Ijuru ritangire gukora ibikomeye rihereye uyu munsi ku buzima bwe. Let heaven begin to do amazing wonders in your life. Ibi ni we tubikesha Kristo. For the sake of Christ. Thank you, Lord. Data mu izina rya Yesu, Father, in the name of Jesus, tumurambitse ikiganza. we lay hand upon him. Ngiyi intumwa iravutse uyu munsi. Today an apostle has been born. Arahagurutse ngo ahagarare mu cyimbo cya Kristo. He has risen to stand in the Aho place Paul of Christ. atari, aho Petero atari, Where Paul, Peter are not, aho Yohana atari, where John is not, Eric arahagaze uyu munsi muri iyo nimero mu izina rya Eric Yesu. is standing in that position today. Wajuru we tangira ukora ibikomeye All ubikora. heaven begin to do Tumusize wonders. amavuta y'ubutambyi mu izina rya Yesu. I've anointed him with the Imbaraga anointing z'Imana of the priesthood. zimugaragayeho ziramutwikiriye. The power covering, Ubwiza bw'Imana butangaje the bumugaragayeho. glory of God appear upon him. Iyerekwa rikomeye muri uyu mutwe. A great vision coming his way. Inzozi zihambaye ku buzima bwe. Let great dreams come upon his life. Ubutsinzi bukomeye mu biganza bye. Let great victory come upon his life. Amaso arahumutse ku rwego rwo hejuru. His eyes open Amatwi extraordinary. kumva Imana ivuga igihe cyose. Hear the voice of God all the time. Turahambaye ibyo ukora ku buzima bwe. Father, do great things in his life. Turamugutuye guhera uyu munsi. We commit him to it from today. Tumusize amavuta y'umuhamagaro. We have anointed him with the Agiye anointing of the gukora calling. ibyasigaye byose bitakozwe. Whatever has not been done is going to Intumwa do. ibikosora irabonetse ngo ibisubize ku murongo. And put things in order, things that were not in order.
Kristo turamugutuye guhera uyu munsi. Lord Christ, we commit him to you. Icyubahiro kiremereye ku buzima bwe. Let heavy glory come upon his Authority life. ikomeye kumugaragaraho. Great authority come upon his life. Umugisha ukomeye n'ibiganza byuzuye imbaraga n'ubushizi Blessing come bw'amanga. upon his hands. Data gukoresha ibyo intumwa zakoze. Use him to do what the apostles did. Tugushimiye ko uyu munsi umuhagurukije. Thank you because you Kandi raised ugiye him today. kumukoresha ibihambaye. And you're going to use him to do amazing things. Akazamamaza kwera And k'Uwiteka. shall proclaim the holiness of God. Urakoze kumuduha muri Afurika. Thank you for giving to us in Urakoze Africa. kumuhagurukije guhembura bari Europe. Thank you, raise him to Urakoze restore us in kumuhagurutsa Europe. guhembura bari Amerika. Thank you for using to Urakoze ko abari ku isi bose bagiye kuruhuka bamuruhukiyeho. Thank you that he's going to cause rest to many people. Data tugukomeye amashyi ko bikoze. Thank you because Icyubahiro kibicira umwana w'intama w'Imana. glory to the Lamb of God. Turamugutuye guhera uyu munsi. We commit him from Abari today. mu itsinda ry'intumwa za Kristo Let zikora. him be among the company of Kugeza the ku apostles iherezo ry'ubuzima bwe bwose. until the last day of his life. Kubwa Yesu umwami wacu. In the name of Jesus our Lord. Amen. 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 Reka dusabire umugisha umufasha we ugiye kumushyigikira We're going to pray for his wife who's going to support him. kugira ngo abashe gukora nubona umukozi w'Imana uhambaye Imana uzamenye ko afite n'umugore udasanzwe muri iyi minisiteri. Always such a helper need to be prayed for because always behind a mighty man of God is a great woman of God. Umunyamuhamagaro n'umunyamwuka ibintu birikora. When a wife become a wife of a calling and anointed things quickly. Ariko iyo abaye utabyumva umukozi w'Imana hagirira ibibazo. But when the wife do not understand the call of her husband, then it becomes a struggle. Data mu izina rya Yesu. Father, in the name of Jesus, tugutuye umudamu ugiye gushyigikira intumwa. we pray for this woman. Ari inyuma ye ngamufate mu bitugu. She's behind him to support Ari him. inyuma ye ngamusunikire kujya mu bwami no mu She's muhamagaro. behind him to push him into the Ntabwo kingdom. ari inyuma ngo amugarure amusubize inyuma. She's not behind to pull him in. Ari inyuma ngo amushyigikire amwambura aje amuzamura. She's behind him to encourage him Umusozi bawuzamukane so that they go together up the hill kugeza bawurenze neza. until they've gone over it. Umuha imbaraga no kubyumva. Give her strength and Umuha power to amaboko understand. meza n'ikiganza cyiza. Give her a good grace and uzamubwira umudamu w'imbaraga. make her a uzi powerful gushyigikira umukozi w'Imana no kumwitaho. that will support her husband. uzi kurera abana no kubatoza indero The nziza. one who knows to raise up her children. uzita ku bakristo no kubabera igisubizo bose uko Who bangana. shall take care of the believers. ikiganza cyiza cy'Uwiteka kimubeho. May the good hand of the Lord be upon her. none n'ibihe byose. Now and forever. kubwa Yesu umwami wacu. In the name of Jesus. Amen. 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 Ikabanzanire inkoni y'ubushumba izibiri, hari inkoni y'umwuka, hakaba n'indi igaragaza nyine izazimwibutsa inkoni y'abungeri. Let him bring the two rods, the natural rod and the spiritual rod. Amusabe muhaguruke. Iyi ni Bibiliya yera, This is the Holy Bible. igitabo cyuzuye ubuhanuzi bwose, This Bible full of all igitabo prophecies, cyuzuye amasezerano yose, full of all promises. kirahagije kugutunga no kukubeshaho, It's enough to sustain you. kirahagije kugukomeza no kukugira udasanzwe. It's enough to strengthen you and make you an extraordinary person. Uzabwirize Abakenya, So go and preach to the uzabwirize Kenyans. Abanyarwanda, Go and preach to Rwandans. uzabwirize Abagande n'Abatanzania na Afurika yose. Preach to Tanzanians, Ugandans, and all Africans. Uyu munsi
intumwa hamwe na Kristo, Today, the apostles together with abashumba n'abahanuzi, pastors and prophets, turagutumye mu isi ngo genda uyibwirize uhindura amahanga yose, we send you to and preach to the world, bamenye umwami bamugarukire binyuze muri iki that gitabo. they may know the Lord Jesus and turn to Biri muri iki Him. gitabo uzabipakurure bikuremo bikuzure wowe, Take what is in this Bible kugeza in ubwo your life, abantu bazajya bagusomamo uhinduka Bibiliya babona igenda. until men will read you as a walking Bible. Icyo gihe bitanga umusaruro ukomeye. That's when it will bring a great Imana agira harvest. ibihe izabigufashamo. The Lord of us be with you. Namwe yakigufasha. Amen. Yes. Iyi ni inkoni y'abashumba. This is a shepherd. Nta mushumba nubwo waragiye inka waragiye na Dawudi wamaje ngo ufite iki yari afite agakoni mu ntoki. Even David Inkoni yari afite. had a staff, a shepherd staff in his hand. Iyi ni ikimenyetso kivuga ngo Kristo niwe nkoni yawe. This means Christ is your rod. Kristo niwe witwaza, niwe wifashisha mu bunyerere. He is the one you walk with in times. Azakuramira mu bunyerere. He will support you when things are not okay. Ubu si ubuhiri. So this is not these matches. Muri Bibiliya haravuga ngo inshingo yawe n'inkoni yawe. The Bible says you thy rod and thy staff. Inshingo ni ubuhiri bw'Uwiteka bukubita abanzi b'abakunzi be. Those matches, God used them to Ariko inkoni niyo ibarinda mu bunyereri, niyo bagaruza amatungo n'ibyo babaga baragiye. told the rod helps them when it is slippery, but it Ubaye umushumba wo kuziragira ukazigezaho kristali. you are a shepherd to guide God's Igihe sheep. zikeneye amazi uzatange amazi When they y'ubugingo. need water, Igihe provide water. zikeneye umutsima uzibeshaho uzatange umutsima. When they need bread, give them bread. Uhawe inkoni y'umushumba kubera uyu munsi ubaye intumwa n'umushumba mukuru w'itorero rya Kristo ry'umushumba. And an apostle of the church. Uzayobora abandi bashumba, uyobora abahanuzi, uyobora imihamagaro yindi. Go and lead apostles and pastors and other colleagues. Uyikomeze ukizirigana kuri Kristo. Establish them. Iyi ni seritifika yo kwimikwa y'ubushumba no kuba intumwa mu itorero rya Kristo. This is a certificate to certify that you've been ordained as an apostle in the body of Christ. Urupapuro rukomeye ni diporome ikomeye This is a great ihabwa abanyamuhamagaro Imana yagiriye icyizere kandi bari inyangamugayo. given to some men of God that have been certified as faithful. Batazatukisha, batazagayisha itorero rya Kristo. Those who shall not cause reproach to the church of Christ. Iki ni cyemeza ko itorero Gerizonde Zambere kuri inyuma, This means Garizone Church is behind you, kugushigikira, kugira inama no kugufasha mu muhamagaro wawe kugeza aho Imana to ishaka. support you, to give you counsel and guide you until. Yakire mu izina rya Yesu. Receive it in the name of Jesus. Amashiani ni make. Yes. Yes. Guhera uyu munsi wa none itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi 2022. From today, on the 30th of July 2022, Mugwaneza Erike abaye intumwa mu kigo cya Kristo, uruhando rw'intumwa za Kristo ziri mu isi. and Mugwaneza, you are certified as an apostle of Jesus Christ among the council of God's apostles. Wetewe mu nama zose z'intumwa kazijya zabagiye Yerusalemu ziyobowe na ba Yakobo. You are now certified to be among the apostolic councils, and the one that was at Jerusalem.
ububasha bwo kubwiriza mu bubasha bw'intumwa aho uzagera hose. You are given the authority to preach the gospel as an apostle wherever you go. Uyu munsi turagushira mu itsinda ry'intumwa z'iki gihugu ariko kandi no mu ntumwa ku rwego rw'isi. From today we accept you into the council of the apostles in Rwanda and other countries. Uhagarariye intumwa ku rwego rwa Afurika araratasha hano uyu munsi azakwakira kugira ngo akwinjize mu rwego rw'intumwa zo muri Afurika. The apostle on the African continent will arrive here today. He will accept you and usher you into the council of apostles. Aho uzajya hose bazakwakira mu mavuta y'intumwa. Wherever you shall go, you shall receive in the anointing and the calling as an apostle. Yose tubivuze mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. All is saved in the name of God the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Iki kiganza cy'intumwa ukomere kandi ushikame tutinye aho uzagera hose Uwiteka arahakugabije. Be strong and do not fear. Wherever you shall go, the Lord shall be with you. Ubuntu n'amahoro bya Kristo bibane namwe. Grace and peace. Sabe amavoso karibu hano kugira ngo dufate ifoto y'intumwa hagarara hirya y'ubu. Let me request Bishop Yvette to come here and then take a photo. Turabona gufate iy'abashumba bari aha barabona kuza nabo dufate iy'abashumba. After this, we're going to have another photo for pastors. Reka sabe abashumba muri aha karibu hano. Pastors who are here, please come over here. Karibu hano kugira hano. Hey, nanje ndo Bishop. Yes, karibu hano gira. Okay, get over here. Yes. Okay. Sabe abo mu gicaniro bari aha barepresenting abandi bose nabo baze hano. And representing the revival altar, get over here. Let's give the Lord a hand clap. Abakondimana Ministries abo muri yo nibaze bafata ifoto hano y'uyu munsi. Karibu fatani ifoto n'intumwa yanyu uyu munsi. Anze mufatia mwengine hanyuma ndabona kubajyamo. Yes. Ntabwo babashyira muri frame bose ntabwo bajyamo barazengurutse bose babanza hariya kureba. Turabona bose. Ababonye bose.